Kumba arpu hunyongut kinong train kitnat trekam bapher jongka Khasi Hills Autonomous District Council haka step line terik ujelleo arajar arpusan kila lej banyak keren bat panjing penshai no ba shembor lang renja Chief Executive Member ke Council hadin ke jingyo hukum jongki lingba ke Executive Committee bakin haban traino tangkum ki casual worker wat hadin berada bantung kampura lani regularize yeki hakisnem ki beradem. Habak keren cikilat pathai kubor, kini ginong trei, kibala syak pak trei menta kum ki casual worker, kiliat ho, bagi don ki weiru pat kibala syak wengkam hisendon, ha kene ke isi ke bementa. Habak keli ye ke jingmi ne ke jingya keren baru CEM, kini ginong trei kila ong bo CEM aimen sem, ban yarap, bat keren penkut, bakim don lawai syu. Kila keren syai bah ke KHEDC naduk mensyua kim judon ki jingkot thongkam balada weng daiban weng lut ya baro. Halor ki sen jam ki ba syakmat kila ong bakindang ya penbej bat perkhat ke ai ke bakin rai. Hadirin bawa kendu ICM mendam step per lu bije. Oh yang kendu ICM ne keren sepang jing ya kendu jing kham tam jing kendu service jing batai usnam aja khandai adu menta. Oh mitip he bangi tre yana iman casual hajin untuk pat bagi isi barang mat ingi po regular pos tak jing kemen bagi posam khengi perang tak pos ndai mantap pose ada padang bagi dah duty kham tam soding ya duty perform duty hane ding dik phone ingi na po semen bawan sim ko order kom ki staff ni sim jing kemen ba khat bagi order ba ya duty nan re ngi yo pat order ba awen kam pat ingi hajin makum ki staff ni baro bidah hane na bun sisu ngila perkhat ngila gomno indrai gomno te kumdar ko jingmot ya makendu CM lai kendu CM ni makendu mtasni kendu CM ya ai ka assurance ka ba no asuban pedang ngi kum tagi staff te ngim tip ka dau kai ka dau bali ka dau thai in tip khamha nimar ngi ka dau ya ai kumne kam tai ngum stu bagla persang me karan to spang jing ya ngum tip e baro ngi dei ba dalo jong ka family dan jong kesem bat ngitip hi batang ngi ap ka belaka si jingi de menta bat bukoy mene kala se ingin pai bat se ingin lej bat te kwa do ko jing kali e ke bin le am ta jingi ma ba ke ka daw ngi awen kam ngi ma ka daw kham ai ba sai ngi ba wen kam ngi ne de o yo bang ngi tre ne haru mentang ngi daw ai ni performity ngi ai ka bala kau bahatam anda nasi konsil nilai kau bahatam anda ingin tipat beraweng no engi kantam kidan ono ngi baten rusne mana bisu rusne gamre ka joni ka balangkot ade ka bajrong te kata ka mentangin ongsu kunoin ngikum ki staff mentai da ko ka jimbut we ka rai ba dalong ka bala ngikwa walang ka isi khat thamai ta mankong ka baar pat long ba hikwa pengintre kum ki staff mi tre bos kata berkebalai long bang hikwa ngi isi bagan review biang ke ko bala ai yangi hamtam ngi hikwa mentre tu ka pos buyo masya om ngi tre bang kum casual kumulong mentang sawang nakam enforcement customer enforcement de regularize hai casual te paling karena sa da dan lowe ni amingi yang ba kalawai kasito me pisia tenglas tu ba usdir nang ap yangi darangin tre casual ra kaumut ba jisungim kena kanong yo par ka baar ka basusi tam ka bangi thang musim galong ba baro ngi sim gilun na bang pagilun na bang social nang ba ka office jingi haswa masni regularize banai agos ndu radu mbar ngi la pasang simlun bableng ngi khun buduk besuk di kwa man thet gi kijika ta man saing ta hingasam ngi sim gilun haba sim gilun ka office function ini kaya no si agi yo na po layo po ka roll bang limi yo manta pata ka jingkli kalong de ingin sewe lapi nang ni bedon hani gide gi regularize sudah boro wala sa kadi usnam yu fisha regularize mamangi ngide wagos ajar saw ti kini ba don hani fisha income gide na gi department fair gide betam na kadi pusna ane kita lang aja enforcement kidan nakiwi department kidan ano ko total numbers to gini gi regularize staff gi regularize ni fisha income hadu mentak exactly ngi yo
ketal pi mam Jing sya kadi tang at nyungut bangi dan hangin ta. Bangi syawang ya kakam. At nyungut mentang dan hangin. Baro katan. Kibal regularize ko. Nama kidang dan ru kibampat yo ru ngimla bantip ya katan dari tang kibala iu mentang ida tang at nyungut. Yang kai kadau pa bikin pau ikini. kata kan kampen pa keselom kensan ki syu ai ka kot ini hapok si sngi ki syu ambet ba pi la pen revoke pi sya ka casual biang ni ka jingwan jungi hane dai na du man syu 106 mdei bengi pen bam pisa mdei bengi le kono no but thong ni trei si tom bengi nyo ikini ka kam kre menta anda 106 ni yo ikini ka kam ka pos jungi menta kin sya kini no fi mukam kata ni rungi di kon samla kari te piale na menta ki kon samla kari menta pikni ka kam jungi kon samla kari nin pha sai nin khikmat nin khmi lenti no menta takadang ngi kwa isu am wahab bensim yang kini karai bai ke ka bala don menta penne bai ke ka ba ikwa benle nani khmat ke polisi jongki ai ki ma ya la ka jong namar ba ngi ngim so ya hab ya kini jingle zui namar la da pikenya district council lai kam judani kata ka kam interview judani kata bikin le examen ke Andre borokhat kilong bai basuton mathap menu kata di jing sisa bingi di bentep borokhat de belum tate borokhat ni la don ketilut hang ni beli weng tang yangi ngi don te ko hak Dan ko hak mangi. la da pikok bang weng lu senang borokhat ngi ngim so ya hab ya kene jing le jing siam Kali kai kadau bok pau ki fi umpen pa ko da ni ngila pensai matan hi ngila pensai ba borokhat yang ni don apring jinjar kilon ki babon ki kun ki kti jungi ngin besar ke ki bai skul besar ke Kidan le kene ki ombe ngila rai ki bahap Kumta sai kya? ki para ki hapkit e kayeng ka Bisa shua bikin chimi ni ka rairu kila di ban khot amingi pet kolong kom ni pet kolong kom tai Ajung lada kaduna pisa ka pla tingka jong ka office ki di ban batai ngin yesha ngin am kre khamle kata ki shu ai be ka kot ki shu ambe pisia la weng kom ni ya pisia la pan hab kerdan kom ni long ka kata pi long ka ni kam bahar ma kolong kom ni kan pet ka isi ka barem na ka batmai ma Kidi banwan baik hakajuk kelenti kan. Mendaduk mensua ke isi ke barem. Pajudan tak jing aduk tulap. Dolong kat balong ruk kabiang baik. Kare beli kan ni mentaki ong ba kaduna kom ni beduna kom tai. Isi ke barem habaduna ka generate iki fund ka tri si tom banwan ra. Ita ki fund ke office. Kare beli kan ni menta pa ka ut ka ong ba. Ngimdan ka fund. Te bamdang ka fund ki bet na ngi kinong trai. Long ka bam ya happy kata. Kani kadi ka hok jungi menta babon ngi ngit kam chu sei kan da kawai. Kasnam la jan kot. Bala he kerta susu Mio so ban apply kam Kila sesuai. da Kentri di kui kam. Kin sei kin net. Kentri di kui Kila da kam rumah so. penwan biang naka permanent saka casual bing te sei ging Kampat judan ni kata ka kieste banong yuba tre permanent ba finwan ra ben casual. Kampat Ma, judan. kampat judan. Nadu mensua hadu menta kampat judan kan ya. Menta yude ngubah pila thung. La he. Piot biang na terai hatun he biang. Kamlong kamta. Takada usia mu di ban perkhat bahai kan ya. Ke bola le. Namar ba kani kala banwan ra ka jingta hadian habot. Umdi tangingi kira ya brok kui betre ke office. Kani ka order ko mi nai kembolong mentai figi dong trai gi bla regularize. Kamu menta ka order kami ba fina betrai biang kum casual ne la terminate ni kisa. Kidan ki Kidan ki bla. basap terminate kidan ruk bedang hak ngat bakung casual. Basha revoke ka casual. Tu kum nakali mo bisa pisha kum no pisha. Na nga sa ibang casual. Ngi hane ka dei bingisha revoke yang sa casual. Tu sia mo ong i menta si ai ga no assurance. Uang baik ni la ada berai nak kalian jengi la ada berai. Na su. Ngam la su beli ai. Kamong ra bengini suang up ngini perkhat bah. Ngini lek kum no suang baik nak kalian jengi la ada berai. Ya depan. Ya betul. Ni julong mestiam dah. Habdan di soma. Ngini habban yale pa kanu ka ba. Ya ka naman ta ko hak la jong pat ngin yale ya ka ke badai bangin yale ru. Ngin yang bangin fight hakane ka bentaru. Kata ka deka righteousness jongi bangin yang hakmat la dang ngidi banyang haki jot su ngin yang ngidi banyang hakane ka phla bangin dawai ka hok ru ngin yang kata. Ba pishim ya ka rai ka bamlong klem da kan jok tin ngi kata kami hap tiang no nuru. Ngila tre kata snam ngila service hang ne ngin ai da ka ba bhangim de bangin le dak basnio. Ndai menta ka jingle ka jongki pat yangi kami hap. Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.